Bongsamang. And a happy week. And I'd like to welcome Ikitulumbong mini, each and every one of you here. tur presente. We're so happy Nós está sendo contento. that you came. Cuba bene. As you might have learned already, Portava por reparar the acaba. theme of our campaign O tema de nossa campanha, is what's love Kiko ta amor. got to do with it? E amor tem de a ver com ele. Some years ago, I think in the 80s, Não te quero dizer aí nang 80. but some years ago, Kung pare aí passar. a famous singer, rhythm and blues or soul, whatever, but a famous singer named Tina Turner sang a song A canto cantica, called What's Love Got to Do With It? ele cantica que amor tem de a ver com ele. And in a song, E a cantica aqui, she minimized ela minimaliza the meaning of love. a significação de amor. She said Ela that love was a second-hand emotion, ela pensa tá emoção de segunda mano, an old-fashioned notion. noção de antaño. But tonight, Pero a noite, and over the next 2 weeks, durante a seguinte we are semana, going to show nós também mostrar that love que o amor has everything to do tem with it. tudo coisa de a ver com ele. We are going to show Nós também mostrar that love has que everything o amor tá tudo coisa to do with our salvation. de a ver com nossa salvação. And we are going to show Nós também mostrar that our salvation que nossa salvação is everything. tá tudo coisa. Now, when you are in love, Ora bota estima, and I want to think that mita pensa que maybe most of us here, if not all of us here, were in love Maioria de at one nós- time or another. nós tudo aqui de nos vida lo mesmo sente amor. Correct? Não é verdade? Okay. So that you know or you remember Of when the you sa- were or when you are in love Ku ora bota agora ku ora bota of bota tem estimação. and your sweetheart travels to another country, E bom amor vai num outro país, is there anything, tem algo sweeter mais than bonito. hearing from that special someone? Kunta ora botende de persona e But if after a month pero si lunas passa, you receive no contact, bom não tem contato, wouldn't you be asking yourself why? bom tá punter bom está de com, You would be anxious, lo bota ansioso, you would be disturbed, bota perturbar, you would be agitated, bota agitar you're going to be worried. e bota preocupar também. But the day your sweetheart contacts you, Pero é dia que bom amor comunicar com you're bo, going to rejoice. lo bo regocijar, Your mind will be at ease. bom mente lo tranquilizar, You will walk and talk like a millionaire. lo bo cana e papia maneira It milionário. might be an app that she sent you. Portanto, Apple manda para It might be just an MSN message Portanto, diz MSN ela manda. or a tweet Ou um tweet, não? or even an email. Portanto, e-mail também. But that's not important. Esse não é importante. What's important are Lo the que está importante words. é a palavra não. C of C. Yes of yes. Okay. So we agree the Não words está de acordo is com what que a will be palavra não important. está a importância. He or she can write and tell you a lot of flattering words. Por manda mais a coisa não puta do não. É excitante. But she might tell you, he or she might tell you words that don't come from their heart. Pero não pode saber a palavra não com nota de coração. He or she can tell you how you are the only one. Não pode saber que tá bote único. But in another country Pero de outro país. or in another city, Ou de outro país. your sweetheart Bo amor. can be whispering Porta sussurrar words palavra of sweet nothingness,
ku di dulzura ba siya? in somebody else's ear. Den oreia de outro ende. Are you there with me? Bota compreendendo, Okay. tá? But Pero, let me tell you tonight lagami bisabu awe that no. there's only one in this world, Ting solamente only uno one den true mundo aqui. lover. Den mundo aqui tem verdadeiro The amor. supreme lover is É God. amor supremo. And Deus. anything he says, E turcos que bisa, he means. que men também. So, what's love got to do with it? Que di amor tem de haver com ele? Well, let me tell you. Well, mita bisabu. If you receive Se você receber a love letter from God, carta de amor de Deus, you can be very sure você porta seguro that he will not deceive you. que ele não enganado. God keeps his word. Porque Deus está tendo sua palavra. God stands by what he Ele está says. para lo que ele avisa. God is dependable. Porque você pode depender de Deus. If he says he loves you, Porque se ele avisa que then he estimado, loves you. você está estimado. Jeremiah 31, verse 3. Jeremias 33, 31. I'm going to tell you what it says. Mita bisabu que ele avisa. The prophet Jeremiah O profeta Jeremias said this about God. avisa exacto de Deus. Jehovah appeared of old unto me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love. Therefore, with loving kindness have I drawn you to me. Okay? When we read the Bible text in English, you can follow in your own Ora nós Bibles. lemos texto na inglês. Receba por favor de Bible. So what do we need today? Lo que vamos ter awe, What we need most today mas é coisa como nós, mas tanto nós is the necessita awe, reassurance of love. é segurança de amor. We need to have our confidence Nós in temos love ter que nós restored. confiança em amor restaurado. Regardless of our status, Não tem importar como nós está, regardless of our rank in society, nos status den nos rango den sociedade, regardless of our race, nos raça, regardless of our color, não tem importar nos color. we need Nós to know temos that que someone loves us. Agree on que that? persona que estima nós. Amen. Nós está de acordo? But we must admit tonight Pero nós temos que admitir a noite that love is O amor diminishing. está bajando. There's less love around Tem us. menos amor rond de nós. There is less love Tem menos amor in the home. den casa. There is less love Tem menos in amor society. den sociedade. There's less love Tem menos amor in the schools. den escola. And Anto, there's less love tem menos amor in the church. hasta de misa. God help us. Que Deus ajuda nós. There's less love Tem menos amor in the world. den mundo. But there is a love that never tem amor que dies. nunca morre. It never fades. Enta falha It never nunca. diminishes. E não trabalha God nunca. does not just talk love, Porque Deus não está papia para louco. as some of us do. Maneira roupa de nós está God demonstrates love. Deus está demonstrar amor. Romans 5, verse Romano 8 5:8. tells us, Cabeça nós. But God commanded his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. So what love got to do with it? Que amor tem a ver com ele? Everything. Turcos. Everything. Turcos. When we want to know Ora how nós que God sabe feels about como us, Deus está pensa de nós. we must look Ao sentir e into tocando his nós. word. Nós temos que guardar em sua palavra. Now, what is God's word? Que conta Deus sua What's palavra? another name for God's word? Que conta outro nome para Deus Yeah, sua the palavra? Holy Bible. É Bíblia, That's tá? God's word. Receita a palavra de Deus. And I want to declare tonight, Então me quer declarar I ao want to noite. tell you Me tonight quer pensar ao noite. that the Bible Que é Bíblia is God's love letter. tá é carta de amor de It's Deus. God's love letter Tá é to us. carta de amor que Deus manda para nós.
It is not tradition. É nota tradição. It is not the teachings of church leaders. É nota essa ensinança de It líder is lang. not the Quran. É nota é Corão. It is the Bible. Esta é Bíblia. I want you all to lift up your Bibles. Me quero você antur hisa bos Lift tam up your Bíblia. Bibles Hisa bos now. tam Bíblia. Amen. Is there anyone? Tio ende. Is there any one of You our hear me? visitors? Di nos visitantes. Now, I'm not addressing our members, our No, church membro members, na agora aqui. É but visitors visitante. that do not have a Bible of your own. Kung not yung Bible di na mes, Let me see your hands. lagami wag mo man. Anyone who do not have a Bible at Qualquer home, visitante kung not a yung Bible Bible. that, okay, we have one hand. Nos ti umanga yung lana. Usher, please take the name of that gentleman. Si nos ta pidi osha nan tuman number di. There are two. Ah, Okay, dos. take their names. Tuman ang number, por favor. Who does not have a Bible? No, if you have a Bible, don't put up your hand. Okay. Give the ushers a moment to take the names. Nos ta dune osha na un momento pas tumin number na. Okay. Let me tell you something about the Bible. Lagami bisabu algo di Bible. And if you have a pencil or piece of paper, you can make escrevi un notes. pida papel ko tuman nota. If you have a good memory, you don't need to make memoria notes. portabo di meste nota na. All right. Let me tell you something about the Bible. Lagami bisabu algo di Bible. The Bible E Bible is made up of That- 66 books. ta consisti di 66 buki. And those books E buki nang e were written by 40 different awards ki bi writers. do di 40 differente scrittori nang. The first 39 books of the Bible E prome 39 buki nang je Bible. is called the Old Testament. Ta wardo yama e testament bio. And the next 27 E seguinte 26 nang are referred Sa to 27. as are called the New Testament. ta wardo referi como e testament And novo. although the Bible was written over a period Anche of a more Bible- than 2,000 Awardos years, ki bi durante un periodo di 2000 anni. the books E buki nang are like links ta mara na within a otro chain. manirong cadena. They cannot be separated. Bon no po separana. When the Old Testament Ora e testament bio says Amen, bisa amen. the New Testament says Hallelujah. E testament novo ta bisa hallelujah. The Old Testament E books testament bio subuki na. were written before Christ Awardos ki bi came to earth. promeku Cristo abina terra. The New E Testament testament books novo were written awardos ki after bi Christ después ku came to Cristo earth. abina terra. The Old Testament books E testament bio and the New Testament e books testament novo don't fight each other. na nota bringa ku outro, na nota contradisi As I outro. said before, Maneira mabisa. and I will repeat it E again, komita ripeti the Old Testament E says Testament- Amen, tabisa amen. the New bio tabisa. Testament says E Hallelujah. testament novo tabisa The hallelujah. Old Testament E testament bio tells about a Savior to come. tapapia di un salvador ku tabini. The New Testament E un novo tells tapapia about the Savior who had come. tapapia di e salvador ku abini. Now, the Award. books of the Bible, all the buki books ng- of the Bible, Tur e buki nan je Bible are sacred. ta sagrado. The Bible is a sacred book. E Bible to un buki Now, sagrado. why is it sacred? Di kong eta sagrado. Now, we got to open our Bibles Nos tinko habri nos Bible on the second book of Timothy, na e segundo buki di Timoteo, chapter 3 and verse 16. capítulo 3, verso 16. That verse tells us, E verso 8 bisa nos, all scripture, tur scritura, not some, all scripture algum,
tur is escritura. given by inspiration of God Awardo do na pa medio de inspiração de Deus. and is profitable for doctrine, E é awardo usar para doutrina, for reproof, para reprovar, for para correction, corrigir, and for instruction e para in instrução righteousness. de justiça. Now let's break that up. Let's Laga analyze nos that analisar verse. essa aqui. Laga It nos begins by saying all scripture. Kita começar a pensar tur escritura. Scripture Escritura. is another name Escritura tá outro for the nome word of God. para a palavra de Deus. So when we say all scripture, Agora nós papel de tur we escritura, mean all of the Bible. me tá bisa inteira Bíblia. All of God's love letter to É us. carta de amor de Deus na nós. And the verse tells us it's E o verso tá inspired. e está inspirar. Now what does that mean? O que significa? God inspire Deus thoughts. inspirar o pensamento na. right? Or he illuminates or Está enlightens iluminar the thoughts o pensamento na of the men, de of the homem na, prophets de profeta na, that wrote Who the escrevi different books of the Bible. diferente book na de Bíblia. God puts the words Deus apone a palavra na in their thoughts. dentro na mente. This is what we mean by Essa que nós inspired by God. o inspirado de Deus. When you are inspired by Ora God, você inspirado de Deus. God puts in your Deus tá pone- subconscious Tá mind pone dentro subconsciência. what you have to do, Kiko what you botinho have to say. Kiko botinho And papia. in the minds of the prophets, E dentro what they mente have que é to profeta na write. Kiko nantinho esquibi. And then the verse tells us it Anteriori, is E profitable. verso tá bisa ko eta bota profita de That Deus. means it is Esse que useful. men kubopo assim Now, uso de Deus. useful for what? Pero assim uso de Deus para Kiko. It tells us for doctrine. Eta bisa para doutrinar. What is doctrine? Kiko ta doutrinar. What does that mean? Que significa? Sorry? Seansa. Seansa. That's a nice way to put it. Andi ciência. You can also say também po that bisa. doctrine is a set of principles. Ku doutrina set de princípio. And that is why E ta pensei the teachings of God's true church é ciência de Deus verdadeiro igreja. must be Bible-based Mestre ta doctrines. passar riba e Bíblia. Are you there with me? Nós tá compreendendo outro ainda? Bible-based doctrine E mestre ta passar riba e Bíblia. or principles. O e princípio nan de Bíblia. And then the verse tells us Anto e that verso ta it is sigibisa profitable or useful for reproof and Eta- correction. eta pode usar para reprovar ou para correção. And I would use a term that my grandmother used to use when we need correction Mito usa tono or ko reproof. mi wela tabata usa o She would say, I go straighten you out. mi tabay ponebu straight. So the Bible A also Bible- straightens us out. E Bíblia ta pone nos para straight também. It puts us and keeps us Eta on pone the nos straight and narrow path eta that pone leads nos to salvation. ribecaias mal ko ta hiba nos na salvação. And then the verse tells us Antiore e verso ta sigibisa. it is profitable for instruction in righteousness. Eta bom pa instrução de justiça. In other words, it Outra helps palavra, us eta ajuda nos to do the right para thing, hasi e cos correto. to make the right Para hasi e choices, decisão nang correto to ou make the escolha nang right, correto. to make the right decisions. Para tomar decisão nang But the correto. Bible has one real enemy, Pero a Bíblia tem inimigo. an enemy that hates the Bible Inimigo que tem rabia de Bíblia. because the Bible exposes him. Paso a Bíblia está exponer. It calls him a serpent. Eta llame culebra, It calls him serpiente. a dragon. Eta llame In dragão. Revelation 12 De verse 9. Revelação 12:9. And it calls him a liar. E eta llame ganhador. John 8:44. Mentiroso. Juan 8:44. This enemy E hates inimigo it aqui tem hates rabia de it Bíblia. because it gives hope to the worst sinner. Paso eta duna esperança na pior pecador. He hates it
Etin rabi because it Bible. reveals Paso the plan of revela salvation. e plan di salvación. In the early 15th century, Den ayan ng siglo XV, John Huss Juan Hus Abisa, Juan Hus Abisa, was burnt to the stake. awardo kima. That means he was tied Libong to a altar? pole Paso el para pa epala. and burnt alive El awardo kima na bida. by the Roman Church. Pamit pa Iglesia You Romana. can Google the Google. name John Huss and John find Hus. out for What? yourself. John Hus. Juan Hus. John Hus. And the Roman Church E buki Romano. burnt him sorry, to the e stake Iglesia Romano a kimele ribaltar. because he spoke out Paso ela papia. against indulgences. Contra di indulgencia na. An indulgence Indulgencia. is where Ta kaminda. you were invited Bawardo invita. to pay some money to the Paga. church, Seng na iglesia. and your punishment for your sins will be reduced. Castigo pa bo pika. Luwardo reduci. The more you paid, Mas bo paga. the more your punishment was Mas reduced. bo castigo luwardo reduci. John Huss John condemned Hus this a condena esa aqui. because it's unbiblical. Paso en nota di Bible. He condemned other corrupt practices, Y ela condena outro praticanang di corrupção. and the church tied him to a post and burned him alive. Inanga marena um diribong altari que me bibo. Staca. Yeah. Aqui. A woman was Gente mulher reading her Bible estava lendo sua Bíblia. during the Dark Ages. Den siglo na escuro. The Dark Ages Siglo na is a escuro. period of time Estava período de tempo between the 5th and 12th centuries entre o 5 e o siglo XII. when Europe was in a state of Ora Europa ignorance, estava de estado de ignorância. famine, and disease. Tating hopi hamber e maleza. Most people weren't able to read. Maioria gente não por lesa. The Roman Church A igreja romana used superstition usa bijgeloof and fear e medo to keep people under their control. para ter gente bau de controle. People were forbidden by the church to own or Iglesia read a Bible. proibir para ler a Bíblia. It was forbidden. Está proibir. If you were caught, Se não With a Bible, ganhava com Bíblia, you were put to death. não está matado. You can check that up. You can Tenho para Google check it. também. Hasta riba Google botar aí. So this woman É mulher was aqui. reading the Bible Estava a ler a Bíblia. while kneading some flour to make bread. Tanteng estava a mansa arinha para pão. Man. Kneading or kneading. Kneading. Sim, mansa Right. pão. Right. So she was kneading flour to make bread. Estava a mansa arinha. And the persecutors came to her E house. perseguidor ng abinin na sua casa. To save her life, she had to hide Mas the capa Bible. subida e mestera esconde a Bíblia. And she looked around. Where can I hide the Bible? Esconde a Bíblia aqui. Huh? She did not know what to do Então sa aqui pa hasi. because they're going to search So everywhere. nanta bay busca tu They're going to turn camina. her house upside Nanta e down. casa riba bau. So, in desperation, Den su she desesperação, pushed the Bible ela puxa a Bíblia. inside the dough Ela she puxa a was Bíblia kneading. den e mansa. The persecutors E searched her perseguidor nang house busca ron su casa. and they found nothing. Ina no nga hayan na. When they left, Ora na nga bay, she opened her oven ela abre su forno, and she took out a loaf of bread. ela saca pidapang. And she reached inside of it Ela bay den je, and she took out e ela saca the living bread. Ela saca e pang bibo. The physical bread builds Pang your physical. muscles, Tabata tat suplia bo muskulo nang, but the living bread pero e pang bibo builds your ta character. supli bo karakter. One builds you physically, Ta si fisicamente, the other builds you e outro ta si spiritually. espiritualmente. So, Sei que what's bem. another name for the living bread? Anybody? Kiko te outro number pa e pang bibo. The Bible. The What's Bible. another name again?
que outro The nome? Word. É palavra. What's another name? Qual que é outro nome? One we introduced tonight. Isso que nós introduzir awe. Scriptures, but another one. God love letter. É carta de amor I de want you Deus. to remember that. Guarda The esse. Bible is God's love Bible letter to É us. carta de amor de Okay. Deus para nós. You see, you could destroy the people of God, Você pode destruir a gente de Deus. but you cannot destroy Pero você não the pode word of God. destruir a palavra de Deus. The Word of God A has palavra stood de the Deus test of time. A sobreviver é prova de tempo. Yes, and it will continue E to be the voice of God lota é voz de Deus. in these evil days in E which we live. tempo na malvado que nós temos The agora. most exciting thing about the A Bible coisa mais excitante de Bíblia tá in this closing or these closing days of our history. den é tempo nang aqui com nossa história The most exciting chegando ao seu thing final. A coisa mais Is excitante that the Bible tells a us Bíblia tá bisa nós who Jesus is. quem Jesus tá. The Bible tells A us Bíblia tá bisa nós that Jesus o is Deus Jesus the tá. Alpha and the Eta Omega, é começo the e beginning final. and the end, É alfa e the omega. author and finisher of our faith, É autor, the bread of é life and começador de living nos bread, é pão de vida, the bright and morning star, é estrela de the mainta. chiefest among 10,000, É o melhor de mil nang. Song of Songs, Cantica de Chosen of cantica nang. God. É o escolhido. Christ the Lord, Cristo the nosso only Deus. begotten, Nosso Counselor, Lord. Emmanuel, Emmanuel. everlasting É Father, um eterno. the great I am, É gran amistad. Jesus of Jesus Nazareth, de Nazaré. King of Kings, Rei de reina. Lamb of God, É lampe de Deus. Light of the world, Luz de mundo. Lion É leão of the tribe of Judah, de tribo de Judá. Lord of Lords, Senhor de Senhor. Lord of the Sabbath, Senhor de sábado. Man of sorrows. É homem de sofrimento. And it is clear E está claro that this book, que o book the Bible, a Bíblia, this love letter, a carta de amor aqui. hold up your Bibles again. Isso é a Bíblia mais. Amen. This love letter A carta de amor aqui is one of transformation está de transformação. because it presents Passou a apresentar Christ Cristo as the life changer. é sungo que cambia a vida. The Holy Bible can change the life of anyone. A Bíblia pode cambiar a vida de qualquer. It can change your life E pode cambiar a tua vida and it can change my e life. pode cambiar a minha vida. It has turned prostitutes into good wives, Ela cambia prostituta nandeng esposa nang thieves into tremendo. honest men and Ladrão nandeng women, gente nang honesto. drunks into men of strong mind and Burache character, nandeng hombre nang di mente nang i karakter nang fuerte. hypocrites Hipokrita nang into joyful deng gente nang contento saints. e santo. Yes, the Bible can Bible change por your cambia life. por vida. A girl and her mother Último é was, sua mama was cleaning in their living room. estava limpiando nang câmara. As the girl cleaned the side table on which the Bible was placed, Segundo é último estava limpia a mesa que está na esquina. she asked, Ela aponta, Mom, mama, whose book is this? de quem é boca que está? And the mother said, E mama disse, Sweetheart, Dushi, that's God's book. esse é o book de Deus. And the girl replied, Então, é último é avisa. Mom, Mama, let us give it back to God. laga nuna Deus o book. Because nobody in the house reads it. Você ainda tem a casa que não se usa DJ. What a thing. Sabe que algo coisa. If most people, or Se maioria let me say, if more people se mais gente read the Bible every day, lesa a Bíblia todo dia, there will be less crimes in lo tem menos Curacao. crime. There will be less crimes in the world. Lo tem menos crime do mundo. You think
Bota pensa, the person or persons e gente nang who did a drive-by shooting and killed 2 people kwa kuri pasi earlier in mata the week, docente pari dia last pasai. week, were reading their Bibles every day? Nanta batalesa ng Do you Bible. think they were? Bota No. bota kere ko nanta batalesa So ng Bible. if more people read the Bible daily, Mas endelesa ng Bible. there will be less diariamente, crime. Loti menos crimen. children will Mucha nang. respect their parents and elders. Respetar ang pariente. Curaçao would be free of Koso drugs. lota liber di droga. Husbands and wives will be faithful Pareja nang lota fiel to each other. na otro. Thieves will Ladrón pay nang. up. Thieves will pay up, Ang ladrona pay back what they stole. lo duna back lo que nang aorta. Liars and gossipers Gaya will donan shut ya up, si donan di redo lo sera ng boca. and we would love one another. Y nos lo estima otro. Today, Awe, God is calling Dios te llama on men and women, gente, boys and girls, mucha hombre y mucha mujer, to read His palesa love letter. su carta de amor. If more people Si más read the gente Holy Word of God lesa e palabra ng santo de and Dios apply it to their e lives, aplique na ng vida, our world nos mundo will be a better place lota in un which to live. lugar más dulce pa viva din. The Bible A Bible? outlines Nos vida, God's plan. Dios su plan, God's plan to save us Dios su plan pa salvanos and to give you and ipaduna me nos amikubo and to give to everyone ipaduna that desires gente kuta desea eternal vida happiness. y dulzura, contentura eterno. Tonight, Awe noche. God wants Dios que His Word su palabra to be your pabira companion. bo compañero. Tonight, Awe noche. the author of the Bible E autor di e Bible is in love with you ta enamoradibo. and wants to be the author E kita e and autor finisher e sungo ta akaba of your faith. bo fe tambe. Do you know Him? Bo conoce? Tonight, Awe noche. the decision is E yours. desisyon tanabo. Do you believe Bota quere that reading God's holy word, rezando Dios su palabra Reading santo, His holy word daily, rezando su palabra santo do you diariamente. believe it's important? Bota quere te importante? If you do, raise your right hand. Si bota quere, isa bomang Keep your right hand up. rex. Ite. Do you believe that the Itenenado. Bible is God's plan for your happiness? Bota quere ko If you believe that, e raise Bible your other ta Dios su hand. plan pa bo felicidad. Right Keep hand. them up. Tenen ang keep them alto. up. Tenen ang alto. How many of you Quanto di vos nang believe the ta Bible quere ko e Bible is the truth ta e verdad about Jesus? di Dios. If you do, please stand to your feet. Si bota quere lanta para. Of course, those of you who are able to stand. Están por lanta para. If you can't, just keep a hand up. Están con no por para, tenemos na laira. And finally, Y finalmente, do you believe bota quere the Bible que e Bible is God's love letter to you? dio su carta di amor nabo? If you believe that, Si bota quere ese, remain standing and wave a queda hand. para y suaibo manga. Amen. Amen. Now, Award. Brother Van Putten Nos romang van Putten, is going to lead us in prayer. tabaya si orasyon. Láganos reza. Tata de amor, Criador de cielo e terra, alabado e glorificado a vos santo e divino nome. Tata Santo, a abo for de cielo a noite, awa camira bom, e abo mira é afirmativo de emanang e personang para arriba pia, kunang ta afirma de maneira e kunang ta quere. E ta confia que boa palavra ta é carta de amor para a humanidade.
Senhor Deus, a noite, com a expressão aqui, nós que pedimos, Senhor, para perdonar os nossos pecados na primeiro lugar. E se tem passado, nós não podemos negligenciar de tomar tempo de vai de carta de amor, nós que pedimos de agora em adelante. E ajuda-nos, assim no todo dia, mas que gostam 10 minutos, nós podemos dedicar de carta de amor para o abo. E de maneira predicadora bisa, nos vida na luta transformar, coração luta transformar. O Tata Santo, de maneira especial, nos que pedimos bendição riba cada pessoa presente aqui na noite. Vou conhecer cada um. Vou conhecer cada necessidade. Vou conhecer cada situação de cada casa, cada lugar representar aqui na noite. E nós que pedimos, a boca tem todo poder. Abo, o Deus Todo-Poderoso, que não tem nada impossível para abo. Para abo intervenir em assunto, em situação, em problema, em dificuldade, em necessidade de cada pessoa. Qual seja a necessidade aqui? Tata nós exclama na abo. Para sobre nós abo se tem poder para solucionar toda situação. Logo, cada pessoa que irá não sale fora de não. Sale com a convicção que nós vamos ir para adiante. Dore-nos expressão de fé. Que a já começa a obra de vida de cada um. Quedo conosco. Bendicionar-nos, oh Senhor. Proteja-nos. E traz-nos beca trobe amanhã à noite. Para seguir mais e mais de bom amor para conosco. E que o amor tem a ver com ele. Danke, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Thanks, everyone.